priča. Objave Kinezi, manijaci, da će, kad su se posvađali s Amerikancima pre 2 godine, 2020. godine, objave da će da bace na Ameriku hemp. Pa ste sad to ludilo. Hemp. High Altitude Electromagnetic Pulse. Elektromagnetski puls sa velike visine. Proučavanje tog, to je fatalna stvar. To se ne može opisati šta je. Pazite, toliko je to komplikovana stvar, taj hemp, da zapravo sve do negde 75. 76. možda čak i 80. godine je objašnjeno tek kako deluje. Su znali kako deluje. Hemp je nuklearna bomba, bačena otprilike između 300 i 400 km visine, aktivirana iznad teritorije države na kojoj se nalazi, koja se prati, znači u maloj Leo orbiti, koja pri nuklearne eksplozije i u toku izaziva 3 energetska efekta, poznati kao E1, E2 i E3. Ovaj prvi energetski efekat E1 predstavlja udar gama zračenja iz kosmosa. Nama to verovatno uopšte ništa ne znači. Ja verujem da će neko da se impresionira što sam ja rekao. Pa gama zračenje je katastrofa, ona je jača od X zračenja. A sad imate tu gama nož za rak, da se to sve koristi. Zamislite gama zračenja iznad teritorije Amerike. Udarac. Takav udarac izaziva u oblacima takozvane vrtložne električne struje, koje prave male vrtloge duž linija oblaka i indukuju elektromagnetsko polje, koje je 2000 milja u prečniku. Jeste čuli cifru? Niste čuli. Opet. Vas cifre zbuljuju. 2000 milja! 4000 kilometara u prečniku. Nema struja, nema ništa, nema centrale, nema ništa od elektromagnetskog udara. I kažu Kinezi, mi ćemo na vas da bacimo hemp. Imamo takvu bombu, imamo bombu koja izaziva impulsno gama zračenje, vidjet ćete, sad ćete da vidite. Ustaju svi američki generali i admirali i kažu, pa mi naše elektrane imaju zaštitu od hempa. Oni su pravili uređaje za zaštitu, od toga što Rusi odavno pretili da će oni da bace, pa su odustali zato što znaju da imaju zaštitu. Kaže, neka bace, samo mi to imamo zaštitu. Pa ste tako se provociraju među sobom ko budale. Pa neke velike centrale imaju, ali ove manje će sve da se pogase svetlo. I da nestanu i kompjuteri i sve živo. I ja se sećam te priče kada je Kina pretila Americi hempom, ali pa ste kakvim ludačkim kosmičkim idejama se koriste. Tek ćemo da vidimo šta sve kosmos još može. Znate, to se i ne zna. A te male indukovane elektromagnetske struje, to su vrtložne struje, koje suštinski fiziku toga i elektromagnetskog polja oko takvih struja znao samo Nikola Tesla i niko više. Niko. Do današnjeg dana oni ne razumeju kako to radi. Do današnjeg dana oni ne razumeju kakve vrste elektromagnetskih polja indukuju vrtložne struje.